Çepik, Kanala Zarokan. Fêrbûna Îngilîzî, Laş bi Kurdî û Îngilîzî. Serî, em dibêjin head. Çav, em dibêjin ay. Guh, em dibêjin îr. Poz, em dibêjin nos. Dev, em dibêjin mouse. Dîsa, serî, em dibêjin head. Çav, em dibêjin ay. Guh, em dibêjin îr. Poz, em dibêjin nos. Dev, em dibêjin mouse. Serî, çav, guh, poz, dev, em dibêjin head, ay, îr, nos, mouse. Dîsa, dîsa. Dest, em dibêjin hand. Ling, em dibêjin foot. Mill, em dibêjin shoulder. Zik, em dibêjin belly. Tîlî, em dibêjin finger. Dîsa, dest, em dibêjin hand. Ling, em dibêjin foot. Mill, em dibêjin shoulder. Zik, em dibêjin belly. Tîlî, em dibêjin finger.